ikipe ya APR yatsinze Etincelle FC mu mukino w'ikirarane wo ku munsi wa gatatu wakinnye kuri wa kabiri hari ku saa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Umukino watangiye amakipe yombi akina afunguye asatira ashaka uko yafungura amazamu. Ku ruhande rwa APR abarimo Madusi ndetse na Djibril Ouattara batangaga akazi kuri ba myugariro ba Etincelle FC. Ku minota 32 ikipe y'ingabo z'igihugu yaje gufungura amazamu ku gitego cya Madusi. Nyuma y'iki gitego APR yakomeje gusatira, hari naho ndetse yashoboraga kubona igitego cya kabiri ku buryo bwabonywe na Madusi ashyiraho ikirenge ariko umupira unyura hejuru y'izamu ho gato igitego nticyajyamo. Mbere gato y'uko igice cya mbere kirangira APR yabonye igitego cya kabiri cyatsinzwe na Djibril Ouattara ahawe umupira na Madusi. Bityo igice cya mbere cyarangiye APR ifite ibitego bibiri. Mu gice cya kabiri Etincelle yaje ikora impinduka mu kibuga, havamo Sabimana Hussein na Robert Mukogotya, maze hajyamo Ishimwe Djabir ndetse na Denis Kawesa. Nyuma yo gukora impinduka mu kibuga, iyi kipe yo mu karere ka Rubavu yasatiriye cyane ndetse ku minota 47 ihita ibona igitego cyatsinzwe na Gideon Ndorcha bivura, akaba ari umupira wari uvuye muri koroneri. Etincelle FC yakomeje cyane ndetse yagiye yiharira igice cya kabiri ndetse isatira, ariko birangira nta gitego kindi ibonye. Byarangiye igitego kibuze ndetse ahubwo birangira APR itsinze ibitego 2-1. APR yahise ijya ku mwanya wa kabiri n'amanota 18, naho Etincelle nayo ijya ku mwanya wa 15 n'amanota 7. APR yatsinze Etincelle ibitego 2-1.